Греко-католіцька парохія святого отца Владимира у Новім Вербаше – jedna з najmladších cerkvoh vybudovana 1960 року. У tej cerkvočki počala obnova ikonostasu. Roboti trvajú do skeljomešaci. Evo, jak vidíte, перше, od čoho sme počali, to ikonostas, hej, ktorý robil Saša Kolbas z Bačke i Topoli. Воно роблене od lipovого dreva, jak co še roblja i ikoni. I bar švitko to i porobene, i bar šitski sme zadovoljni. Vidíme, že evo, ktorý šidzenj som priniesol i ikonu jednu, ktorú financirala opština Vrbas. Pan otec Vovk varil, že u tej parohiji je skolo 30 ruskih familiji, u kotrih še bešeduje po ruski, ali i po serbski, i kolo 160 obisca, gdje mišani malženstva, gdje jesi Ukrajincoh, Serboh, Makedoncoh, ta i Mađaroh. Roboti na obnovi ikonostasu započati. Prejde dlhši čas poklja šitsko nje zakonči, ali Grekokatolitska cerkva u Novim Verbaše dostanje novi vipatrunok, a ljudze dobre dzeki iz tej parohiji iz šitskih drugih, kje žadaju, možu pomognut skolo nabavljanja obrazoh.